Pakibalwan. Ing modulay ni tungkulya king Pamangarkula tamo king Pamanyukad area daring Bage gamit ang square unit. Kaya rin ang misyon ay ni asaan kang makakalkula kang luwalas lapad daring Bage. Makasukat kang luwalas lapad daring Bage gamit ang square unit. Subukan. Suryan kay kang abalo, piragli mong subukan, isipan at panigaralan deng balang putang, huling usong asagot mo langan na alang mali deng balang bilang, pwede meng lagpasan yung module ay ni. At nung atin kang mali, diretso manigaral, bang midagdagan kay kang kebalwan. Panigaralan niya yung drawing, sagutan la ring putang, isulat la ring pakibat king blanco. Bilang 1, pilan lang square unit, king balang row. Pilan lang square unit, king balang row. Uwa, gusto ka, 5. Bilang 2, pilan lang square unit, king balang kolo. Pilan lang square unit, king balang kolo. Uwa, gusto ka, 5. Bilang 3, pilan lang ang square unit, ding atsu king drawing. Pilan lang ang square unit, ding atsu king drawing. Uwa, kagaling mo, 25. English yun tamo, yapin niya yung Pamangarkula at Pamanyukad lapad, luwalas, area daring Bage gamit ang square unit. Ing pagiging matapat, paralan niya bang masuri nung atin kang abalo karengke kang pegaralan na. Kenny, balikan mula at piragling sagutan. Balikan. Itukyan-tukyan tanala mo ring makatuking pamamaralan ng gustong pamagsagot king problema. Isulat siya in 1 hanggang 5 king kekang sagot ang papel. Nanuya ing solusyon, nanuya ing putang, nanong operation ing gamitan, nanuya ing number sentence, nanula ding given, nanula ding sagot. Uwa, kagaling mo! Nanuya ing putang, 2, nanula ding given, 3, nanong operation ing gamitan, 4, nanuya ing number sentence, 5, nanuya ing solusyon. Subukan me. Pilan niyang kwadrado atin ing figura. Nung takpan meng triangulo ini, nakapit na dadagol deng balang kwadrado, pilan langan kaya? Nasagot mo la ba? O deni deng sagot, panigaralan mo la. Atin yang 9 a kwadrado ing figura. Nung takpan mo neman triangulo ini, nakapit na ladagol ng balang kwadrado, atin yang 18 at triangulo, uling balang kwadrado, at wa triangulo ing milage. Gawan ne, king lawe mo, pila niya kaya sukat ing court ay ne. Akarkula me kaya, sigurado magkasakit ka. Gamitan me ing kwadrado, bilangan mo la deng ni Kasya Kenny. Isipan mo, ing ginamit panyukad ketang court ing kwadrado na ausan mo ring square unit. Ini, gagamitan niya ka ring figurang patag bang abalo may area, lapad o luwalas na ngiti. Nung pilan niya kwadrado mi kasya kilub, yapin ing area na. Halimbawa, pilan square units atin ini. Pilan square units atin ini. Uwa, gusto ka, 12. Pilan niyang square units atin ini. Pilan niyang square units atin ini. Uwa, kagaling mo, 5. Suriyan, pakibalwan at gawan. Nanula rin kekang abalo karing kekang pegaralan. Basan la at sagutan, isipan lang masalese ding putang gamitan ing kekang penigaralan. Paplano na yung padinan kwadradong disenyong Mr. Llanos ing karelang kisami, ampo ing paskol ng karelang bale. Nung pareho ladagol ng kwadradong gamitan daw, ing kisami at paskol, sano ing mas madakal gamitan a kwadradong disenyo, ing paskol o ing kisami. Bakit? Uwa, gusto ko, ing kisami. Kasi mas madagol ya ing kisami kesa king paskol.
Bilang 2. Nung ing kwarto ng Shari, mangailangan niyang migit 15 tiles kesa aking kwarto ng Yesa. Sano ing mas malwalas kwarto? Ingkang Yesa o Shari? Bakit? Wow, kagaling mo! Ingkang Shari. Kasi migit niyang 15 tiles kesa aking kang Yesa. Magaling! Sasagot mo la din kekang gagawan. Palabungan. Gawan ating patnube 1. Panigaranan laring sukad king kawon, isulat kung pilan langan square units karing balang figura. Bilang 1, kisami. 6 kaba, 2 lapad. Kisami. 6 kaba, 2 lapad. Uwa gusto ko. 12 in eganaganang square units. Number 2. Telo, kaba na 8, lapad na 4. Telo, kaba na 8, lapad na 4. Uwa gusto ko. 32 in eganaganang square units. Number 3. Lamesa. 4 yakaba, 6 lapad. Lamesa. 4 yakaba, 6 lapad. Wow, kagaling mo! 24 in eganaganang square units. Evaluation 1. Panigaralan niya in drawing, isulat siya in sagot king blanco. Meto nga kwadrado is equals to 1 square unit. Pilan ng square units ring bubuo karing balang figura. Laway niyang figura, nanuya in sagot. Uwa gusto ko. 12 square units. Gawa nating patnube 2. Magaling, mapagmasid, panigaralan na ring drawing, isulat na ring pakibat king blanco. Neto nga kwadrado is equal to 1 square unit. Pila ng square unit ting bubuo karing figura. Titik A. Laway niyang figura, nanuya ing sagot. Uwa gusto ko. 9 square units. Titik B. Laway niya ing figura, pilan niyang square units. Uwa, kagaling mo. 8 square units. Malayang gawan 2. Panigaranan la rin bilang dareng square units. I-drawing la rin figurang kailangan na ating saktong bilang as square units. Bilang 1, kama. 4 siya kaba, 6 lapad. Kama. 4 siya kaba, 6 lapad. Uwa gusto ko. Bilang 2, awang. 3 yakaba, 4 siya lapad. 3 yakaba, 4 lapad. Uwa gusto ka. Bilang 3, television. Television. 5 yakaba, 5 lapad. 5 yakaba, 5 lapad. Uwa, kagaling mo. Evaluation 2. Pilugan niya ang figura na ating usong bilang daring square units. Bilang 1, 12 square units. Lawan yung lading figura. A, B. Uwa, gusto ko. B. Bilang 2, 10 square units. 10 square units. Lawan yung lading figura. A, B. Uwa, gusto ko. B. Tandanan. Mga dapat tandaan, yung gagamitan panyukad yung area ng figurang patag, yapin square unit. Pwede yung sukaran kaba at lapad metong a figura. Sukad me in kaba ng figura, gamit din bilang daring square unit pababa. At in lapad, kolom naman kung pilan yung square unit pikasyo, king figura, ini in area na nito. Pamangawa. Panigaranan la rin balang telatag. Di na niya check nung gustuya in telatag at X nung mali. Bilang 1, malwalas siyang kwartong ating 15 square units kesa king atin mong 10 square units. Malwalas siya in kwartong ating 15 square units kesa king atin mong 10 square units. Uwa, gusto ko. Check yo.
Bilang 2. Abalume ang kaba ng figura nung dakalaring square units king party ng row. Abalume ang kaba ng figura nung dakalaring square units king party ng row. Uwa, gusto ka, check ya. Bilang 3. Ang figurang atin marakal as square units in malwalas area. Ang figurang atin marakal as square units in malwalas area. Uwa, kagaling mo. Check ya. Bilang 4. Ang square unit, lapad mo in kayang pwedeng sukaran king figura. Ang square unit, lapad mo in kayang pwedeng sukaran king figura. Uwa, gusto ka. Check ya. Bilang 5. Ang square unit, gagamitan niyang panyukad karing figurang patag. Ang square unit, gagamitan niyang panyukad karing figurang patag. Uwa, kagaling mo. Check ya. Evaluation 3. Basan at sagutan in problema. Isulat siya in sagot king blanco. Bilang 1. Atin niyang bayong form inina. In lapad na 4 yung square units. In kaba na naman 5 square units. Pilan niyang square units in kama ng nina. Atin niyang bayong form inina. In lapad na 4 yung square units. In kaba na naman 5 square units. Pilan niyang square units in kama ng nina. Nanuya in sagot. Uwa, gusto ka. 20 square units. Bilang 2. In sala dareng Santos family, may kasukadyang 8 square units lapad at 10 square units kaba. Pilan niyang square units in sala dareng Santos family. In sala dareng Santos family, may kasukadyang 8 square units lapad at 10 square units kaba. Pilan niyang square units in sala dareng Santos family. Uwa, gusto ka. 80 square units. Bilang 3. Atin niyang 6 square units lapad in banyong naking kwartong GG at 8 square units naman kaba. Pila niyang square units in banyo ng GG gana-gana. Atin niyang 6 square units lapad in banyo naking kwartong GG at 8 square units naman kaba. Pila niyang square units in banyo ng GG gana-gana. Uwa, kagaling mo. 48 square units. Karagdagang gawa. Mag-drawing kang figura, akit mo king baleyo. I-drawing mo lang yung sarili mong buring sukat gamit ng square units at panigaralan mo na. Nanuya inke kang sagot. Uwa, kagaling mo. Pamangarkulang square units. Bilugan niya ang figurang king panakit mo mas malwalas. Bilang 1, laway nyo lading figura sa anong ing malwalas. Uwa, gusto ka, eyo. Bilang 2, laway niya yung figura sa anong ing malwalas. A, B. Uwa, gusto ka, A. Bilang 3, laway nyo lading figura sa anong ing malwalas. A, B. Uwa, gusto ka, A. Bilang 4, laway nyo lading figura insano in malwalas. A, B. Uwa, gusto ka, A. Bilang 5, laway nyo yung figura insano in malwalas. A or B. Uwa, kagaling mo, A. Gawan kong nano ing anyaraning panyagita. Mag-drawing kang lamesang ating 8 square units kaba at 4 square units lapad. Mag-drawing kang lamesang ating 8 square units kaba at 4 square units lapad. Uwa, kagaling mo. Bilang 2. Mag-drawing kang dalan na ating 15 square units kaba at 5 square units lapad. Mag-drawing kang dalan na ating 15 square units kaba at 5 square units lapad. Uwa, gusto ka. Bilang 3. Mag-drawing kang papag na ating 6 square units lapad at 4 square units kaba.
Mag-drawing kang papag na ating 6 square units lapad at 4 square units kapa. Gusto ko. Bilang 4. Mag-drawing kang carpet na ating 4 square units lapad at 4 square units kapa. Mag-drawing kang carpet na ating 4 square units lapad at 4 square units kapa. Gusto ko. Bilang 5, mag-drawing kang ulas na ating 8 square units lapad at 5 square units kaba. Mag-drawing kang ulas na ating 8 square units lapad at 5 square units kaba. Kagaling mo! Ang galing mo, Kenny! Salamat!